Aranasan na rin bisita iba't king Negros Occidental ing mabanding kultura ng Ciudad Angeles kayag naning pamagbisita dareti. Ay report ng Laika Gamboa. Tinanggap ang delegates ing local government unit ng Angeles iba't king Negros Occidental para king metong a heritage tour. Penimuna ng Louis Lazatin ing pamuntok ng Angeles City Tourism Office ing amanwang programa. Kaya naman karing delegado in Negros Occidental Provincial Board Member Arthur Christopher Marañon at Provincial Tourism Officer Gerald Decena. Kaya karing pintalanda ing Heritage District at National Museum of Social History ning Angeles. Mintalang mo rin naman king museo ning Angeles banakit ing kasalesayan ang kultura ning syudad. Peparanas na mo rin ing pamaglutong sisig daring Angelenyos. Ing cultural exchange ay ni, alimo ing may labas ning Angeles ing abalo daring bisita, dinasan na mo rin ing world-class culinary scene ning syudad. Asahan na mo ring Lazatin na magsilbi ang dala ning programa para karing tutokipang provincial tours. Ako po Laika Gamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.